Hai kawan-kawan yang udah hadir, terima kasih. Jangan lupa di share dan subscribe. Obat mujarab kenebah indatu urang Aceh awai. On gelinggang oban kurap, asam urat on campli buta, malaria ia on langsat, boh pinengklat ke selera muda. Kulit mangge uban sakit dalam, minyak nilam uban kerawat pa, cina getarube obat guntut, menyeluka perut ion kaca. Boh yang ke obat ule, boh ke muda guntut tegar.